umfowethu uphila ngithwale ngomqondo wakho angithi ngithwale ngenhlanhla yakho kodwa lawa abazi la engqondweni khona abathwele ngabo sibakhona but not uthi wonke umuntu ogulayo kusuke ethwele but ukhona umuntu othola ukuthi usebenza ngenhlanhla yakho wena into zakho umozenza ziza kimi angithi ngani ngokwemimoya ngoba lapho kusebenza nezinsila ngoba khona nesithwalo futhi isithwalo sedlozi angithi khona uzakwethu abathwalisa ngesithwalo sedlozi isithwalo sedlozi wena mkhulu asikho right but kumuntu osenzayo si right but sona sikho right because umuntu wakhona uzothatha insila zenu yayifakele kule bhodlela le labiza amagameni yonke into yenu avusele into lento mayivusa ithwebula inhlanhla zenu into okumele ize kuwe iza kimi yonke into enenza iza kimi umuntu ohluma la ekhaya yimi mina nishona phansi yayibona kanti isebhodleleni mina nibizwa la noma nenza umsebenzi nina ekhaya yimi ugijima kuqala yophahla entweni yami ukuthi benenza umsebenzi idlozi mele ithi labusisa libusise mina izinto enjengalezo imithi nje edonsa imimoya ivuse imimoya ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngase ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakasekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile Greetings bafethu ngiyabingelela welcome like haya ku Gifted Media you know I'm always booming with a boom content igama nguGift Mabunda bafethu I know I'm your favorite if not yet your favorite angazi ubani favorite yakho but mina I know wena ubukele la I'm your favorite if not yet please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite yabona today I'm a formal guy, you know, I'm wearing a t-shirt la new move to the Holy Spirit by Ubheki Nkosi Mbatha. Mfowethu wathi hey ngikushanga le shirt mfowethu ube muhle lapho umonza ama podcast wakho noma uye endaweni. Mbatha ngifakela akhe t-shirt namhlanje uyalibona ngithi so bafethu asimsupporteni uNew Move of the Holy Spirit une podcast lapha ku YouTube let's go and subscribe as well and also bafethu we are recording at Sen Studio as you see the quality we are recording here at Sen Studio if you want to start a podcast please make sure you consider Sen Studio for the sake of your quality and as well we are sponsored by uSisters lapha ushaya ama journal unawubona ama journal mahle kanjani ushaya ama journal if you want to print a picture ku journal make sure you contact her and you get your journal maybe you want to surprise somebody othanda ukufunda othanda ukujournala othanda ukudayara uzothatha isithombe sakhe asibeke kule journal ibukeke iproper iyinhle engabonakala nokuthi sinamathisele so let me support her as well anyway can deliver I journal yakho with an affordable price more than you think but anyway you know bafethu I'm booming with a boom content niyazi uma ngihleli kulesi studio ngenza isiqiniseko so ukuthi angihlali ngedwa I find somebody or somebody else will find me to sit here sixoxe indaba allow me today to welcome we have a man in the house ubaba welcome sir ninjani kahle siyaphila kunjani sir siyabonga ake ngiqale ngibonge nje ukuhlala la ngibonge ukungwelkhama yes ukuthi ngihlale kule city yes ngibonge futhi ne show iyakhulisa ngiyayilandela sure konke abangenayo abenkolo abani konke ngiyalandela ke ngibingelele phakathi kwama followers nababukeli phakathi simo sekhaya cha mina ke khehla ngingane yakanhlapho ngumzukulu wakanhlapho okay umzukulu wakanhlapho ngibuya kuphi emndeni okay emndeni ama 26 la ngazalelwa khona ngakhulela khona umntana selokishini sure ngisimo ke wena khehla sokuhamba
phekwe imimoya uyazi ukuthi emakhaya kunezinto ezayifihlwa ukuthi kunedlozi kunani yahembe ngibamba ke lento ngagcina nje ubungibona nginje angenanga ngithanda ngene kabuhlungu kodwa ngagcina sengamkela kodwa nje ngithi ke ngibonge khehla ke ngibingelela abalaleli nababukeli ngiyabonga khehla asibonge Mr negama lakhe azange ngisalithola igama ngubafana Bafana kodwa uyazi lokishini kunama nickname lokishini ubhaphu maningi ke amagama mina ke angisingi lo muntu lokishini ubhaphu manje ngilo muntu engathi mengena kulesimo nakhehla zange ngifuna ukuyishintsha ngaba yilo muntu ohuye ngoba into engazalwa ngayo angisungu udoctor angithanda angiguqelwa angithandazwa kodwa nyasiza abantu ngemimoya isibongo unhlapho unhlapho usikekethe ngapha ekhaya kobaba mazibuko omwelasi yesike lazalwa khona ke khehla lami yes before siyakude ngiyezwa sokuthi khehla ngingane encane kangaka ungibiza ngokhehla manje ibuyapi indaba yekhehla manje angithi wena mkhulu lana pheke isimo sabantu abadala idlozi la ekuthathe likubuyise ku discipline angithi liqondise kwezinye izinto mengithi mkhulu igama lokuhlonipha ikakhulu nje abasabantu besintu siyazi ukuthi umuntu nomuntu namakhehla ahamba nawo so uma uyibiza ngesibongo njengoba umabunda angithi mothi mabunda kuvuka omkhulu bakho manje mengithi khehla ngiphakamisa omkhulu bakho angithi ukuthi ngibingelela nje omkhulu igama nje konke nje mesiligoqa lokuhlonipha egameni lobunyanga ukuthi manje njengoba sikuhlonipha usuyinsizwe endala ngeke ngakubiza ngegama ngithi mengithi mkhulu cha uyikhehla elidala kodwa ubuyingana ngithi sihlonipha labantu abangasekho ohamba nawo asibayeke laba ngasekho balele disclaimer to you viewers we are calling wonke umuntu especially people who have a belief who have any types of belief that we also believe ukuthi we gonna learn something khona into esizoyifunda bazalwane niyathanda ukujaja kodwa nijaji into eningayibuzanga so mina ugift ukuze ngijaje kahle uma ngiya kulezi indawo yabo ngenza sure ukuthi I call everyone here Manazaretha Masiyoni Muslim niyazi soon I'm hosting ama Hinduism they are calling me they say they are coming so ngenzela ukuthi uma yabo ngiyenze into ekhona so but anyway angikho lapho ngenza disclaimer ngithi when I'm calling these people here I'm not calling them to advertise ngibe nenkinga yika Sangoma uDr Mshengu lo waseNigeria obuyolanda izinto eNigeria abantu abaningi bathi hey uMshengu cha angi-advertise uSangoma la angi-advertise udokotela in I'm here so that this information siyizinto esikhuluma ngazi strateni sibancane but we don't ask them so this is for your information akusilona i-catalog le please ngicela ungikhuluma phambi kobaba uNhlapho la ukuthi hey umaseni ningabuyikimi yabo but anyway baba uNhlapho ngibona uhamba nonkosikazi uyaziyo unkosikazi awusimbingelele naye unkosikazi wakho intombi le wena khehla engayiphiwa abantu abadala okay thina sabantwana bomoya umfazi noma unkosikazi asiyiqokele kodwa siyakhethelwa asilandelo ngalando umuntu basilo wakho muhle nje usho ukuthi awuvele nomkhethanga bonke nje no abantu mkhulu abangasekho bayazi quality bayazi into ethandayo bayazi into ethandayo ngoba abakurobhanga no abangirobhanga khehla okusho ukuthi idlozi elihlambulukile imoya ehlambulukile intombi yakaHlongwane le uzanele intombi kaHlongwane idlozi elangibusisa uzovusa umuzi kababa usuvusile nje usuyaphila ukungena nyabonga nje kakhulu kuye la ngikhona njengoba ubona ngihamba nayo yonke indawo ngihamba nayo ebini ebuhleni yonke indawo ngihlale nginayo umngani usisi umama kimi sihlala sithu abangani asinawo yonke into esiyenza siyi2 okwedlozo kwasemhlabeni okwakuphi sakhuzana sasapotana njengoba zile nathi haya ngisala sambi bengidawo wathi siyayenza lento asiye ngiyabonga intombi kaHlongwane le ngayiphiwa idlozi ozanele yangapha eDobsonville okay so wait
eSoweto. Oh, okay. Naye kuso lesimo. Okay. No sizomthinta ngelinye ilanga. Baba uNhlapho ngibona ufake ichain la. Le chain oyifakile imhlophe. Yabo umunye uyayibuza amazinyo wendlovu lawa yini le ayifakile ubaba uNhlapho manje? La wena khehla isimbolizer ubukhosi. Okay. Ngoba ngeke ngihlukanise kunobukhosi obukhona manje njengobukhosi bakaZulu angithi and then uthi umntwana womoya bese ke sokuvuka lento yobukhosi ngokwegazi so mebavela kumele ubahlobele ngendlela yabo ukusimbolize ukuthi no uphakathi kobukhosi ngani ngokomoya manje ubukhosi ke lobo ingubo zakhona ezinye angivezanga kodwa nje ukuhloba nje ubona ngihlobe nasekhanda kusase yibo ubukhosi ukusimbolize ukuthi ngimbethwe imimoya yamakhosi wena umkhosi wena ngimbethwe imimoya yamakhosi kodwa ngemimoya akusamakhosi nje ngoba khona ubukhosi ngokweroyal ngokwegaza ukuthi ekhawuza lelo bukhosini nje ubukhosi bakaZulu khona ukuthi umbathi ubukhosi kodwa ubukhosi ngokomoya yes sure no kuyazwakala isound yazwakala lapho okay so baba uNhlapho I want to ask as well ngibona ufake iziphandle ezimbili la kunomsebenzi oceda uwenza ngiyenza ukuthi ababukeli bangabe nequestion ukuthi yini manje le wangambuza asicale khona kulezi zinto oyiphethe simina ukuthina induku uyiphethe nayo imina ukuthini le nduku le ake ngiqale la eziphandleni mkhulu thina sabantu abamnyama kuyaye kwenzeka ukuthi mangabe abomkhulu bafuna isithebe sabo noma kunomsebenzi owenzayo kumcimbi wenkomo kuyaye ukuthi meyibulawile le nkomo kwabeka isithebe sabantu abadala bese ke siyabuya sifaka iziphandla ukusimbolize pheke umsebenzi besiwenza ukuthi noma imimoya yami ifike ibone ukuthi ugabile izinto zabo ibusiso sikwazi ukuthi ihlale ngokwesiko lethu kuyadependa ukuthi lo msebenzi osokuwenza uwenza mhlobo lo msebenzi noma isithebo sibekayo usibeka ngeliphi igama so nje uyibona zimbili iziphandla lezi ngimbethe ubukhosi ngapha nangapha ekhako mama ekhako baba so ngiphethe imimoya emibili so mengenza lana bengenzela isikhwama sakasekhehla okuyisikhwama sakamkhulu ebengiphakamisa impande kunempande ebengiyivuma ngiphakamisa eza nekhehla manje ngoba ngibathwe ngapha nangapha kumele ngibayenzele bonke ngibagabele bonke kungabi khona umoya ozosala ukuthi wenzile ngapha thina usenzelanga ingakho ngigabe zombili kodwa ngokomsebenzi ngani ngokwesigodlo kunempande bengiyiphakamisa efike nalo lekhehla umnikazi walendoko afikele nempande manje bengithume ngamukela impande ngamukela newasho ngoba ngibuye ngube umuntu othandazayo uyathandaza uthandaza bani bamhlapho ushembe uthandaza phela abaningi abantu abathandazwayo kulamalanga no khehla uyabona la ekuthandazeni kunala okuhambe bese ke kulahleka khona ngoba kunalento ngenkathi kufika abamhlophe abakhipha into esasikholelwa kuwe bafake yabo so ngiya egameni lokuthandaza mengikhuleka ngisuke ngivusa abantu bakithi abalele ngivusa abantu bakithi abalele mengikhuleka ngikhuleka through bona angithi ngoba yonke into iyenzeka kubo uyayibona ukuthi mengikhuleka ngisuke ngiphahla bona abantu abadala ngoba into abantu abangayazi umthandazo khehla kusasokuphahla mukuthandaza uyafana nomuntu ophahlayo kodwa ukuphahla manje ukuhlambulukile ngoba manje sokunabantu abawelele ngale ngaphesheya kumele sibakhuleke manje sibabize ngani ngokomthandazo bese ke sokuba nesiphiwo ke manje sokuthi kunamakhehla noma izalukwazi asekhaya ezahamba ikhuleka isiza abantu ngamanzi nangeyiwasho nangokuthandaza mebabuya ngale mimoya nawe manje mengena uzohamba kulelo siko bese ke sokuvuka amakhehla hayi nathi phela yithi isikhwama sala ekhaya yithi esiphethe la ekhaya thina siniphethe impande la ekhaya njengoba ngibona ngiphethe kanje lo mnikazi wesigodlo umnikazi wempande othi mekafika athi isigodlo sami yimi obusayo la nami ngifuna ungimise la ngihamba khona ngihamba nabo njengoba ubona ngiphethe kanje ngiphahlile ekhaya ngacela ukuthi ngiza khona la bahambe nami sure yes baba uNhlapho kwenzeka nje esikhatheni esiningi abantu bafuna ukuphumelela ngokusheshsha yabo sometimes bafuna amadlozi wabo abe fast yabona umuntu uyaziwa nje utshela ukuthi idlozi noma uyitshela ukuthi uyakholwa umfundisi usesontweni kanti hayi usengene ngapha next door wathatha something
maybe to be sharing what you know or your knowledge njengomuntu omdala elaya abafana abancane, what you can say endabeni yokuthwala, because kulamalanga kuyathwala hayi into yokudlala. Yabona ke lapho uthinta inkinga. Sure. Uthinta inkinga okokuqala engayisho ukuthi kukhona uNkulunkulu bala emhlabeni abantu okumele babazi. Okay. Bakwazi lokho khona uNkulunkulu bala emhlabeni abenza into yenzeke. Abavusa into iphile ikhulume. Okay. Then mesiza la itopic inokuthwala mkhulu ake siqale sihlukanise lapha kwemimoya. Okay. Ngoba uma ukhuluma ngokuthwala ukhuluma ngemimoya. Kunomoya wabantu abadala engukuthi umoya wethonga, angithi umoya wedlozi wabantu abadala ukuthi uyasimbatha thina izisizabantu. Bese ke sokuba khona imimoya. Uma sikhuluma ngemimoya sesikhuluma ngayo imoya yokuthwasa, imimoya ushuthi izinto ezafa zavuswa. Into efile ngavuswa isipoko siphile. Angithi siphile sixoxe nawe, kungavusa isilwane siphile sikhulume nawe, leyo nto yimimoya. Angithi evusiwe kodwa ivuswa ngani ngeimpande nangosiko lakhona. Isilwane sivuso siphile. Ungayigijimisi le, ngifuna ukuyizwa kahle le. Siyavusa isilwane mkhulu siphile. Kanjani manje? Sivuswe siphile ngamakhubalo. Kunamakhubalo namakhubalo futhi ahluphile einkolweni phela lezi zinto lezi. Kunemithi mkhulu njengoba ngithi mina kunoNkulunkulu bala emhlabeni ososayensi baphilayo la emhlabeni. Kuyayenzakala ukuthi uthi yafika komuntu othwalisayo angithi uthi wena ufuna unebusiness unani bese sekathi no ake sikuvusela isipoko angithi uma sivusa isipoko ukhumbula ukuthi kuvusa umuntu owashona noma kuvuswa into engasekho ukuthi iphile, then lapho kuhlanganiswa imithi. Angithi mokuhlanganiswa imithi kufakwa izinto eziningi ovuka namaphakama angithi abantu ke abalokhuza ngokwesinto bayakwazi lokho bese ke sokuyayiwa la kiwa khona maybe emalibeni angithi kuyodonswa leyo mimoya loyo moya uzothi modonsa ukuthi ukwazi ukusebenza kuwe, but uma uvusiwe lo moya into abantu okumele bayazi ungavuswa lo moya but angeke kuphile because useless because awukho kuwe, kumele ufakwe kuwe egazini. Ngakho yonke into uconnectwa nayo noma yini evuswayo emzimbeni kuyo connectwa nayo, uyacatshwa sada ukuthi uyacatshwa but kunabanesiko uyacatshwa uyakhotha wenzani ukuthi ivuke lento ixoxe nawe. Esikhathini esiningi ezinye izinto awuziboni live but uzibona ngokwephupho. Yafika lento ngekwephupho xoxe nayo ikhona ke enye ephilayo. Uzokwazi ukuthi uhambe iphakela ke ziyahlukana ukuthwala wena mkhulu kaningi ukuthwala ngendlela eziningi ukuvuswa nje into engekho iphile uyithume ikwenzela izinto ezisheshayo ucebe futhi uyaceba hayi ucebe yoba rich but engakusho ukuthi akona wonke umuntu owathwala waphumelela. Sure. Abantu kumele bakwazi lokuthi akona wonke umuntu owathi uyahamba uyothwala noma uyolanda lento ngoba sokuthiwa kuthathwa lento ayinabungozi but akona wonke umuntu oyile lapho wayithatha lento waphumelela. Yini sizathu why ungaphumeleli because lento ayinabungozi? Mkhulu siphila nabantu abangasekho abasegazini lethu. Siphila nemimoya ephilayo. Uma ungaliboni idlozi doesn't mean ukuthi ali exist, likhona kuwe. Kwenzeka ukuthi yafika enyangeni uthi ayithatha lento ekunika into ephilayo but kwabantu bakini ngokomsamo ngokwesigodlo sakini noma ngokomsamo wakini ingayivumi lento. Bafika abantu bakini bayivale ingasebenzi ngoba yini abayifuni ekhaya azange abakhona kini iyobe yaqala ngawe ngokuza angithi manje bayabona ngoba phela isithwalo namkhulu lokuqala sikho isithwalo sihlangana nedlozi. Abantu kumele bayazi isithwalo idlozi imoya ohlambulukile. Umoya uclean angithi asihlangani nedlozi. So uma ulanda into ozoyilatha la ekhaya uzogqilaza abantu bala ekhaya. Angithi uzogqilaza nedlozi so kuyophenduka abantu la abazoba nemqondo emfishane, kuyophenduka abantu ukuthi manje phela imisebenzi kuphele ini ngoba lento idla kubo manje idlozi liyaye livimbe. Ukhona omunye athi uyothwala kuye nenhlupheko. Yabona abuye kuhambe lenhlanhla yakhe lebe kanayo incane. Khona omunye uthi abuya ngoba manje la ebunyangeni mkhulu kune language kunamathema akhulunywayo kunezinto ezenzakalayo wena moya enyangeni ongeke uzazi. Ungafika kimi
uthi uzothwala kanti mina nginento engixakile la kimi engifuna ukuyilahla uthi mofika wena ukhuluma uthi hayi no ngizothatha lento bese ngokunika lento engixakile yayibona ihambi yohlupha wena mina ngisale ngifree so esengisho ukuthi ukuthwala kuyi-risk yabona ngada uyaphumelela isawudi uyawuphumeleli ngoba ukuthwala akuhlangani nedlozi akusimoya ehlambulukile njengoba ngiqale ngemimoya khona umoya wenhlambuluko khona umoya wobumnyama ngayibeka kanjalo ukuthi mase sikhuluma ngesithwalo sesikhuluma ngomoya manje wobumnyama yes sure ngiyazwe uyayithinta endabeni yokuthwala ukuthi abanye bavusa izilwane abanye bavusa abantu abafileyo maybe just to give us more explanation noma iclearance umuntu ongazwisisi ngoba usho ukuthi befaka ama-law amakhubalo izinto abayifaka njengamakhubalo yini amakhubalo kahle kahle amakhubalo mkhulu imithi okay yihlahla zemithi imithi ejulile sure ingako uza kwethu esikhathini esiningi baphuma baya ngaphandle angithi basuke bohlanganisa leyo imithi ezobuya ihlangana izovusa lento imithi kodwa into ebalekile kakhulu ispirit esodonswa sivuse ngoba kunesithwebulo angithi ake ngikhulume kanje khehla ukuthwala ngendlela eningi ngathwala ngawe umfowethu uphila ngithwale ngomqondo wakho angithi ngithwale ngenhlanhla yakho laba abazila ingqondweni khona abathwele ngabo sibakhona but not ukuthi wonke umuntu ogulayo kusuke ethwele but ukhona umuntu othola ukuthi usebenza ngenhlanhla yakho wena into zakho mozenza ziza kimi angithi ngani ngokwemimoya ngoba lapho kusebenza nezinsila ngoba khona nesithwalo futhi isithwalo sedlozi angithi khona uzakwethu abathwalisa ngesithwalo sedlozi isithwalo sedlozi wena mkhulu asikho right but kumuntu osenzayo si right but sona sikho right because umuntu wakhona uzothatha insila zenu ayifakele kule bhodlela lela abiza amagameni yonke into yena avusele into lento mayivusa ayithwebula inhlanhla zenu into okumele ize kuwe iza kimi yonke into enenzayo iza kimi umuntu ohlumayo la ekhaya yimi mina nishona phansi yayibona kanti isebhodleleni mina nibizwa la noma nenza umsebenzi nina ekhaya yimi ugijima qala yophahla entweni yami angithi ukuthi benenza umsebenzi idlozi mele ithi labusisa libusise mina izinto enjengalezo imithi nje edonsa imimoya ivusa imimoya ukuthi kusebenza imimoya then wena uthuma lama dark spirit angithi and wazi ukuthi la emhlabeni khehla ayikho into yamahala give and give la emhlabeni if lento ivukile kuyasebenza nawe kumele uyisebenzele khona into okumele uyinike yona in return usayithinta endabeni enjalo ekuqaleni wayithinta endabeni ukuthi amadlozi yonke lento le idalo zakini so kunama questions amaningi abantu abayibuza wona especially uma kuya endabeni yedlozi ukuthi simbona ngani umuntu othwele nomuntu ongathwalanga maybe ama signs singawabona ukuthi lo uthwele because nezangoma ziyathwala kulamalanga nezinyanga ziyathwala zidume kanje ku TikTok zidume kuphi ziningi ezithwele sibona kanjani sikwanisa kanjani ukuthi le ithwele le ayithwala ngiqalela njengoba ukhuluma ngenyanga eningi emkhulu zokuthwala eyithwalisayo yabona engakubeka ngokweqiniso ukuthwalisa kusunoma ubani okay abantu okumele bazi angeke uthi ingane nje usakhula wena usuyathwalisa ukuthwalisa amakhehla amadala from ukudala abantu babethwalisa ngokwamakhehla nakhona umuntu ophethe izithwala izinto ezikhulumayo angeke umbone ahleli la as advertise so what was advertise fake le because kwakudala leyo nto kwakuyimfihlo even if umuntu athwele wayefihla ngako konke ukuthi kungatholakala nomuntu oyenzayo lento bekaqhela ngekho phakathi kwe-community bekaba ngaphandle because lokuyimfihlo lento eyokuthwala so engizama ukusho ukuthi akusinoma ubani oyovela athi yathwalisa unalento abanayo ngempela omunye uyayithatha into ayibeke angithi athi ngiphethe into enje nzima ngibuye uyelanda kuphi akhulume ngento empty angithi bese ke sekasho ukuthi angilanda isigubhu ngoba nje bagcwele isigubhu angithi ayibona njengoba lento ihleli la bese ngithi nayo le ndoda engilandile kuphi ngikhuluma ngento empty angithi ukhipha lento izokwenzela u1 no2 no3 because abantu bafuna imali abantu bahluphekile angeke sibabheke kanti ngikhuluma ngento empty maybe ngithi 100,000 or 50,000 mina ngigena imali ngani mina ngihluma ngani angithi but moyithatha wena lento angeke kusebenzele but umuntu ozophumelela yimi angithi yengaka uzothola umunye umuntu akhala ukuthi
ukuthi inyanga enje inqolile ayisabambi hey sabaqola inyanga man ayisabambi hey niyabaqola strong nibashaya ibhande sekabalekile sekanjani njani angithi umnika intazi ukuthi ayisebenzi yayibona yena kuzathola imali mele aqole wena bize wena uthi woza uzothatha lento engekho yayibona lento so manje into engicebisa abantu ukuthi akusinoma ubani uthwalisayo akusinoma ubani ozokunika into iphile and angeke uzuye vele uyothwala uphumelele yayibona so umuza epointini lokuthi umuntu othwele ubonakala ngani yabona umuntu othwele mkhulu owalanda lento ukuthatha lento omkhulu akusinsanga ngiyaxolisa ukusho lo lelo khipha lelo gama kusokudlala kodwa ayibhenywa le nto ayibhenywa ayibhenywa lawo namkhulu umuntu othathe lento kushintsha inhliziyo yokuqala sure ungathi njengoba uwe njengoba unesihe kanje umuntu wabantu but once wayithatha lento uzojika nembeza khona uzohamba unembeza sure kuzobuya inhliziyo embi uyaphela unembeza inama sacrifice wayenzile lapha engeke uzwakhulume ukuthi wenze mapha ama sacrifice la anjengani okuyimfihlo yakho anjengani ama sacrifice imfihlo iyafihla khona abanye enza sacrifice ifika inyanga ithi okay mufuna lento ufuna ukuba rich jika ubhekele ngene ngapha emuva yayibona into hayi la ngizwa kahle le ziningi izinto ezenzekayo ithi jika ubhekele enye indoda esho kwenye indoda kokunye kufake lapha ithi ngayena lapha khumula ube nje athi mokhumula ube nje cinywe ithi into ezongena usimemiza wenzini vele ngena uhalakasha kwenzeka ezinye izinto maye leyo nto uzothi mingena le mali inhliziyo izoba incane yayibona and number 2 bakunike lento angithi bathi mebakunika lento wenze lawo ama sacrifice maybe bakunika inkukhu so wenzile lento bathamba unquma inkukhu angithi mafika unquma inkukhu mokuphuma igazi kungena ifoni kuwe angithi bathi nanga umntwana uyagula umntana umthandayo umntana uyagula uthi usathi usahleli bathi umntana ushonile kanti le nto seyidonsele lo mntwana azomfaka la hayi ubunquma inkukhu kanti unquma ingane yes because izinto eziningi emkhulu azikhulunywa nathi angeke sikhulume la hayi siyazikhuluma la uGifted Media siyazilanda emakhabatheni sosikhuluma la izinto zakuphi emkhulu zasesigodlweni so manje ngiya egameni lomuntu othwele uthi umbona ngani for ama sacrifice awayenzile le mali uyisebenzele le mali wenza ama sacrifice ukuthi ayithole anzima naye amhlulayo ngoba isithwala kusesabantwana loyo muntu uzombona ngalawo maphawu and angeke azakuphi imali imali yakhe ihlala kuye nje akhohlwa angisho kumfeno angafika umfweni athi mfethu ngicela ungiphe nje 100 rand ngifuna ukujika la angeke umnike 100 rand umdryisa umsebenzise ecenta lapha yenza lapha isivumelwano sokuthi lento uyithathile uyithathele wena ukuvusa wena hayi umunye umuntu wena ugcina usiko la lento yayibona lento moyiqala uyikhipha lento upha abantu lento izojikela wena so wena ugcina lelo siko imali nje angeke uzuyithola lento umuntu wakhona uyashintsha nje abantwini umuntu obano laka ongathanda abantu umuntu nje uthanda abayedwa thothi omunye esikhatini esidingo uhamba yiwane emotweni ngakahambi nabanye abantu uthola ukuthi omunye kwesinye isikhathi uba nendle engavulwa angeke uzobeka ukuthi hayi la ngini ayithintwa ngena mina yabona kuba izinto eziningi but esikhatini esidingo le muntu uzoyibona ngaleyo nefamily angeke ayisize angamane athenga ukudla athenga igrocery angithi meka athenga igrocery anikeze but uthi anike imali nje angeke nangi baba uNhlaphu uyayithinta bafowethu ngicela ukukhuluma nawe lapha endlini unayo umfowenu udrive inkunzi malanga yemoto but ngisho ne10 rand akaza kuniki awusitshele ukwenzakalani ngomfweni awuzohlala la phansi usicocele kwenzakalani ngomfweni kwenzakalani ngodadweni hey labantu bahamba ngamaLamborghini kodwa nasiyongcwaba singcwaba abo izalukazi singcwabele emkhukhwini kodwa lo muntu weLamborghini uza lapha ezosibangela umsindo emkhukhwini kodwa ugogo esaphila bese ngayiboni ngisho iLamborghini sithini ngaye lo muntu lo so bafethu ngiyanithemba khona ozosho manje athi hayi umfowethu bekathwele ngicela nize la ku podcast sizoyikhuluma ubani omaziyo obekathwele ebekaphila nawo noma ophila nawe noma yabo so ngicela ukuthi nizeni ngithinteni manje la ku WhatsApp ungasalindi iphelele episode come forward let's talk asikhulume ngoba izinto ezenzakala emphakathini we don't talk about instead
thina bomama siphuma ngama-gown ngaphandle ekuseni ngo-7 sokhuluma ngazo lapha emafensini asiyikhiphe lapha emafensini ke manje siyilethe la ku-Gifted Media sizokhuluma ngazo baba uNhlapo uthinta into ebalekile la ecaleni uthi amadoda akutshela enye indoda ukuthi awujike ubhekelele khehla kunama sacrifice ngoba uma olanda into bekela umthetho sure munika lo mthetho ithatha ngalendlela uyithatha ngayo is either khona wakini ozohamba la actually njengoba ngithi imoya yobumnyama ukhona umwakini ozohamba ngoba khona nesithwalo segazi asikho isithwalo esihle mkhulu sonke zimbi asikho isithwalo esihle mkhulu ngifuna ukukhuluma amanga loshiye ukuthi hayi lesa sinabungozi sonke isithwalo sibi ubokubheke mekahambile umuntu ayethwele la ekhaya lelo khaya liyafa ngeke livuke sure yohlupheka izukulwana nezizukulwana until ikhishwe lo moya ngoba ulande into ezophila la ekhaya ezophefumula la ekhaya so isithwalo namkhulu ama sacrifice osukwayenzile maningi ama sacrifice amanye angeke azakhulume njengoba ubona ezinye insizwa ziyishintsha manje eziba nobunye ubulili amanye ama sacrifice hayi bo uthintenye manje amanye ama sacrifice angeke azakutshela uthi insizwa zayishintsha yes bakhona abantu abadalwe kanjalo bese kunalezi ishintshayo ziba bayishintsha mekaya lapha yana athi mekafika lapha yana bathi hayi wena nasi isithwalo wena singakufanela wena manje sokumele uphumeke manje uthola umuntu ofana nawe uzokungena ngapha emuva ufika lento angithi kusho ubaba uNhlapha kusho mina kusho ubaba uNhlapha ezinye insizwa uthi waziyashintsha kusho wena baba uNhlapha zikhona ezishintshayo manje yes angithi ufika sifaka igate zamadoda ufika lento wena wenza isivumelwano nalento bese inyanga ngiyachaza ukuthi kuze lento ifideke ngoba angeke usebenze ongadlanga angithi movuke ekseni uyageza uthola ukudla kwakhe ibreakfast udla usuthe uhambe uyosebenza kube nelunch udla ngithi so maye nayo lento ameyisebenza kumele uyifide nayo then the minute kuba khona ongena emuva iyafideka yona imali iyangena kuwo angithi manje kukhona nokunye ukuthi bakunikeza ngithi uthole esikhathini esiningi uvula amehlo ama 2000 sure wayithinta indaba yama 2000 ayithanda imali ama 2000 yiwa limali ayithanda izinto la mfethu ngaphandle kurafu yabona manje akusafani sisakhula yabona sisakhula izinto eziningi beyifihliwe manje seziyavela kukhona umuntu ozoba nento uthola ukuthi lento izomnika mhlambi 50k uya ngithi athi hamba uthole noma bapha amantombazana phuze kunabantu abaspenda imali ayiphili angithengela utshwala le uyafuna ngakhona niphuze yena akabhekanga ukuthi uyaspenda ubheka ukuzuza ke inkosi into kumele bayazi futhi abantu kunomuntu ozalwe nenhlanhla khehla umuntu ozalwe nenhlanhla ngokuphiwo sakubo angithi ngiyothola abanye abantu abayinaki leyo nto endaba ayilandeleli so umuntu othwele leyo nto iyakwazi ukumbona umuntu onenhlanhla ngoba umuntu ozoba ivictim yaloyo muntu umuntu ozalwe nenhlanhla ikakhulu kunabantu abazalwe banqambile kunabantu abazalwe bambethe angithi unokuza ukuthi kunomuntu ozalwe bambethe kunomuntu ozalwe nenhlanhla so le minti kuhleli kanje kuphuzwa izomkhetha lo muntu ithi nanga umuntu onenhlanhla le minti baphuza laba bangani bajabulile kuyophunywa ngithi hayi sishintsheni indawo siye kwami ufika kwakho laba bazolala banika ama room yona yiyezozikhethela yena kokunye ngokomqondo wakhe ngabona ngathi ulala nawe kanti akambathi nawe sokuyilento lento silala nalamantombazana ama 2k yes and once alala naye lento kukabili angaphila isikhashana shona angagula angahlupheka impilo yakhe yonke ngoba lento umilala naye lentombazana yonke into yes sure yes ishiya ukugula phela lento angashona ngaphila maybe isikhashana ashone noma ahlupheke noma agula angalaphiki ngoba lento ishiya ukungcola Because umuntu owenze leyo nto akaphinda lale naloyo muntu bekalele naye. Because ekayithathile kusho ukuthi umuntu olakahamba afuna izinto so ama sacrifice akhona maningi. Maningi namkhulu. Sure. Just sacrifice akudlalo lapha. Kuyabulawa imali lena namkhulu okukhulunywa ngayo. Abantu bafuna imali bafuna izinto end of the day izinto futhi zibuye zingabasebenzeli. Why ama 2k? Why bengalandiza lukazi balanda umama baningi nje abantu bengaba why belanda ama 2k? Ama 2k mkhulu athanda izinto. Ama 2k moqhamuka ngemoto ye-M bathi hallo noma umdala. Ngizoqhamuka mina ngize ngalesikoro kore ngize ngaso bathi sawubona ba. Uyayibona leyo. Omoqhamuka ugqoke kahle unuka kahle. Uhamba ngepolo. Uhamba ngepolo. Basifuna la. Uyayibona le. So manje ngako baba ama victim. Uyayibona. Njengoba ama victim
banenhlanhla yokuphila banazo into zokuphila ukuthi manje abekho focus empilweni zabo bona bafuna life esheshayo njengalo ohamba wayilanda into esheshayo nabo bafuna life esheshayo njengoba umuntu ozodaya ngifuna indoda enemali ngifuna indoda erich ngifuna indoda mina abafuni thina babunhlaba bafuna laba nemali ngoba wena mongayitholi 2k thingithi mina ngitholi 2k bangahamba bakuba yangibophisa bathi rape sikhuluma nje iqiniso babheka isimo somnotho qala fike khehle elidala kunami oyilibiza ngomkhwenyana yini isimo somnotho indlela esiphila ngayo ngilana so nabo bafuna into esheshayo ukuthi uyazi ukuthi mekahleli kule moto le uthola ini status angithi bafuna istatus ukuthi ngihlala endlini enkulu ngqoka kanjani umuntu wami uyangondla ungenzela yonke into ayibona manje ingako baba ama victim ukuthanda ini izinto yabona ingako thola abanye mebaphuma esikoleni bangaqedi basheshe bayeke bafuna abantu abanemali bafuna abantu abanomnotho bazoyithola imali but imali yasetshenzelwa omkhulu angeke uthola imali mahala imali yasetshenzelwa omunye afika hlala ifika imxake lento endlini ngoba zibuye zilale nabo lezinto thothi omunye abekezela agcine sekakhala hayi mina ngisakhona ngoba iyabuya futhi nalento ifuka idemand nakuye yayibona kuba kufanele abheke ngale insizwa phezulu kwenye insizwa so umuntu osindayo manje kakhulu kuma 2K umuntu wakhuliswa ngenhlonipho yabona umuntu waba nesimilo mekakhula umuntu onovalo yabona okwazi ukuthi mekathi yayenza lento lebuya benovalo yabona uyo umuntu osindayo but laba abahamba waya laba abajayivayo hayi no balimele mkhulu basenkingeni mabejayiva nje bajayiva nabo abantu abathulela fill up the table angeke uhlale kuphosh mahala mkhulu angeke well bakhona abantu abafuna abantu abanemali abaright ngikubeke lokho bakhona abantu ababusiseka ngokwenhlanhla kuba basebenza yabona but bakhona nalabo abanenhloso zabo ngabanye abantu ngoba kuze lento iphakame kumele iphakame ngomunye umuntu yabona ngeinhlanhla zomunye umuntu ukuthi isuke ngosokhumbule mkhulu isilwane njengoba kuvusa ilwane njengoba ngikhulume ngemithi ngakhuluma ngamakhubala sikho isilwane esinenhlanhla kokuqala sure asikho isilwane esinenhlanhla sikho isilwane esazi imali noma singaba sihlanga kanani siyazi imali isilwane asinanhlanhla into yazi imali umuntu yayibona le so le ilwane kuze isebenze kumele isebenze ngomuntu kuze ithole imali kumele ithole imali ngani ngomuntu sithola kanjani imali sigcwale ekamereni uthiwa umuntu unemali ngizoqala la mkhulu akuqala ke ngibeke lena angithwalisi awuthwalisi ushare information awuthwalisi noma bothwalisa bengeke sazi awuthwalisi no mina akekho uvumayo ukuthi uyathwalisa nje ekhapha no mkhulu akekho uvumayo kodwa nje mina lawa ngeke uvume kuziba buhlaba iqiniso bayazi abangena esigodlweni ukuthi hayi ngathi ngisabe egondwane mkhulu yabona kwangena egondwane angeke ngilale ngiyalikhipha kusho ukuthi into enje yona mkhulu into engayikhuluma kubantu ngikhuluma kanje okokuqala ngiqale la njengoba ngisebenza abantu ngaqala ukusebenza abantu from 2005 up until manje ziningi izinto engiyibonayo ebantwini ziningi izinto ezenziwa abantu bayaphendulwa imikhofu abantu bayahamba bayinyangeni bathi bayosizwa ababuye namabhadi uphethe staff babuhlapha manje ezotitha imkhovu manje babuye abantu khona abantu abafa abaphila mkhulu umuntu aphila yayibona le nto umuntu abulawa aphila kunamabulawa ubulawa yabona umuntu avela afa aphile yabona isikhathini esiningi njengoba kunamaphara amanye amaphara akhoswa yizo lezi zinto hayibo akusinyawupe akhoswa yiyo le enye into isuka from sizoyithinta lento ngelinye ilanga ngoba intende ngelinye ilanga sizoyithinta mhlambe baza ngibiza ngelinye ilanga isho lapho kuma comment ithi siyambuyisa ubaba uNhlapho noma simfaka ired card isho lapho kuma comment awuthi ngizwe wabuye for part 2 or cha yes so namkhulu enye into isuka from emakhaya ngibuye ngize la wena khehla la ekuthwaleni okokuqala abantu into engizozama ukubatshelayo ukuthi asikho isilwane esingene ebank angithi njengoba kuyonikwa lento okuthiwe kulento izokulandela imali ebank sure asikho umkhulu isilwane esingene ebank ayikho into engene ebank okuyisilwane yokubuyela nemali from ebank yabona so ngichaza ukuthi ayikho imali ephuma ebank eza kuwe
noma imali ingagcwalile kodwa leyo mali ayiphuma ebank yabona because asikaze savuka ngelinye ilanga sathi kunemali elahlekile ebank okungaziwa ukuthi iphumaphi bayazi abantu abasebenza ebank imali yabalwa imali igadiwe yayibona lento asikho isilwane esingena inki futhi umayela bank kahle ayiphumi imali ebank igadiwe uyibona nala estradini hamba igadiwe yabona kunabantu mkhulu abangena enkolweni uqala lapha abangena enkolweni zeinsindiso abalahla amadlozi nabantu abayiphilelayo uyayibona abantu abanganaki ububona angithi abantu abaphila ngokuphila ngokuthi saphila nje ngokwasemhlabeni kunabantu abaphila ngokuthi hayi mina ngafunda ngaze ngafika la ngifika khona lento edloza ayikho ayisebenzi lento emimoya ayikho ayisebenzi kunabantu abangakholelwa phe kwisimo semimoya so kuna into enje kunomuntu onokusebenza mkhulu athi meka sebenza lo muntu ahole but angayiboni imali yakhe ukuthi yapi yabona angali siyaspenda yabona singena ku budget angike ibudgetele into but uyayazi ibudget yakho ukuthi ihamba kanjani angithi ukhona umuntu ozothi ngisebenzele itransport but mobheki payslip yakho bo diamond lo muntu kumele ngabe sekano 1 no 2 no 3 omunye asebenza ahluleka ukuvusa ikhaya omunye asebenza uhluleka ukuthengela icathulo uhluleka ukuthengela impahla yayibona but uyahola lo muntu salary good yayibona akakhona ukuzenza lo muntu khona umunye ubudgetele kuba nemoto since from 10 years singakhohlwe emkhovu yeah besahlila emkhovini la because iqwele imikhovu so la engiza khona wena mkhulu ngiza igameni lokuthi leyilwane zingena kulawo majority yabona imali sithatha kulawo majority okay lawa nganabo yabona lama payslip agcwele kodwa akazi usebenzela ngoba kuyayenzakala ukuthi ube ne200 kanti une100 rand yabona wena uyabona ngine 200 but mawuqala ukuthi ayishintsha le 200 awusana mali bone 100 rand le enye ihambile uyazi ukuthi yipi so lelwane zingena kulawo majority ingakho nyaye ngithi abantu abazama uklenza amajority noma bayihlenze bona ukhuluma enye into uze nenye manje bamhlaba ngena kulawo majority la majority anganakwa lawa anganakwa ingakho labantu abathwala abafuna lamathuna angagadwa ngoba lamathuna agadiwe leyo muntu uhlala ummemeza lawa angagadwa so bangena kula majority bolanda le imali lezi khona abantu abahlushwa amagundwane emkhulu ngoba ulisaba kangaka wena igundwane angilifuna ukulibona beliqala lithi gogonya vuka yavuka ngaze kuse yabona khona amagundwane angena ekhaya khona amagundwane emvelo khona amagundwane emimoya sure yabona sihlukanise la khona amagundwane emvelo khona amagundwane emimoya kunabantu abahlushwa amagundwane athi emali kunegundwane ehluphayo la ekhaya loyo muzi uyaphansi abantu bakhona abaphumeleli you understand lento ivuka njengesilwane wena emehlweni akhe igundwane but akusigundwane yabona thina sibona ngokomoya siyabona ukuthi lento akusigundwane yayibona lento but wena mayibona ubona ukuthi igundwane maye le mimoya ingena lapho kulezo zindlu nakhehla kulapho ke ozobothi umuntu uyasebenza akasebenzele into engekho kuthekula leyo nhlanhla le yaleyo mizi leyo ngoba kufana naphakathi kwestrad mangabe estradini siyena kunabantu oyi1 noma abayi2 abathwele nisenkingeni nina ngoba leyo nto iyongena kuyo yonke leyo mizi nohlala nikhala nina ukuthi kunento egijimayo imali sibone izinto zishona phansi imshadi yaphela kanti igijima lento ithatha inhlanhla zeni izisa lapho imkhovu bathi bavusa imkhovu iyona le iceda abantu kangaka uvuswa kanjani umkhovu kunento enje mkhulu besikhuluma ngomkhovu khona umkhovu wendalo okay ne khona umkhovu wendalo okumkhovu ohlala entabeni akhona njengoba ngithe eqaleni khona amakhehla kudala wayethwalisa ikhona imkhovu yendalo yadalwa uNkulunkulu ikhona imkhovu evuswayo ngamafutha ngezilwane angithi khona utikoloshe angithi nayo into evuswayo ke ngiqalela umkhovu wendalo angeke ungene ngebonda angithi ngoba into ephilayo elingene ngomnyango njengami nawe ngoba into ephilayo umkhovu lo uhlala entabeni angithi okuyimvelo odaleke ngenye indlela nayo okuyimfihlakalo yobunyanga nemfihlakalo kaNkuluNkulu okunzima nokuthi inyanga zichaze ukuthi kwahlangana ini kwavuka lesilwane ngokunesilwane umkhovu wendalo lo sisilwane esingahlali nabantu sijani igundwane noma ikati noma umuntu nje ongaba mfishane but into esamuntu iform yomuntu but akusomuntu hayi ukwasibona leyo nto le izandla zethu ukawayibona nawe bamhlaba ayibonakala imkhulu lento ungayibona ngokwemimoya umbulelwa ngokwemimoya
yabona into okumele siyazi mkhulu kunento uNkulunkulu ngokwendalo kunezinto esingayibona ngokwemvelo ngokwendalo ngamehlo kunezinto ezingabonwa ukuthi ongayibona ngokomoya yona akusidimoni nje lento idea akusileyo bathiwa fire kuyo nje leyo hayi mkhulu ungalanda abopastor abayi10 ubuye kumkhovu la uthi fire ubone ukuthi kuzoyenzakala yodingeka abantu ayasha lento yasho phela isalumlotha inamandla lento inamandla lento mkhulu ingahlali nabantu maybe ukuthi ayikazi ithola ifire ka serious nje isatholele kufanele ithola abayifire yamampela yabona mothola umfutha layo elincane ele original ungene nalo la ekhaya khona into ezoyenzakala nizophuma la ekhaya ngeke nihlale hayibo ngefutha kuphela nje layo nje incane ayidinga fire le yona kuzuyibona mangabe umuntu loyo umuntu unako kumele akhothise phambi kokuthi uyibone kunento ngathi uma ungayibona ugule ngekhanda okwesikhathi ungakhona ukukhuluma isikhathi ushona so yilo yomkhovo and then kuba khona izinto ke ehlanganiswa ngamafutha lezo ke sihlangana nensila yomuntu leyo nsila yomuntu yamenza umkhovu ngayo leyo nsila mangabe uzovusa yena umfweni noma ubani leyo nto moyenza kuye uyoba isigqila sakho lo muntu omkhuza uyomkhomba lapha umkhophe lapha ingaka uzothola kweminye imizi thothi imizi bahlomile ba right kodwa kunomntana ovuza amathi ovuza amafinyela ongadala osidalwa onjani njani yiyo leyo nto le ithwebula umqondo kusuke kubusa yona leyo nto le ithwebula umqondo yiyo futhi into exosha isimo sedlozi la ekhaya sure also lengane ibhizi yafikitheka amafinyila la kantawo ile mimoya esebenza ngaye kusho ukuthi manje kusetshenzwa ngaye lo mntana la ekhaya but not ukuthi zonke idalwa but bakhona abantu ukuthi umntana uzaleke kahle kodwa manje kuthema ukulandwa le nto afike yahlala kuye ngoba umntana onenhlanhla wasephenduka manje waba yilento ayiyo and futhi umuntu osebenzisa lezi zinto lezi kukancane ukuthi athole umntana ophila straight esikhathini esiningi mekathi uthola umntwana mhlawumbe uthola uhlangane nomama waganelwa kanjani yaye kwenzakala mekathola umntwana oyisidalo umntwana okhubazekile ngoba uhamba nale mimoya ukhombula ukuthi le mimoya idalelwanga ukuthi iphile phakathi kwabantu kodwa usuthathe wena into engekho ayenza yabo yaphila phezulu isimo sakho manje izohamba besikhubaza abantu so baba uNhlapho maybe kunomuntu uyadideka la umkhovu abantu abaningi bayawuvusa uhluke kangakanani wona nedlozi ngoba nedlozi umuntu osuke engasekho kuthiwa uyakhuluma umama idlozi uyagodola yonke lento abayisho yabo ngizinokuvama ukusho ukuthi umama simfaka iblanket engaka samthengela nedurayo kodwa uzwe kusasa kuthiwa uyagodola noma ufuna ungena endlini kodwa simkhiphile sathi ahamba ayolala endlini yakhe ukugcina nangu sekayabuya manje la endlini ihluke kanjani idlozi nomuntu omkhovu because kune communication between umuntu nedlozi kune communication between umuntu nomkhovu akusinto efanayo le iyahluka mkhulu ayifani uma sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngomoya wendalo okay umoya wokhokho umoya wabantu abadala esiphila ngawo njengesizwe simnyama angithi umoya esikholelwa kuwo ukuthi siphila la siphila khona siphila nabantu emzimbeni ngoba ukhumbule manje usungibuyisela la egameni lokuthi umuntu uphumaphi angithi ngoba kuyaye kuthiwa umuntu uphuma ezulwini sisakhula kuthiwa umuntu uyehla ngebhanoyi fly lethu mntwana but manje sesiyazi ukuthi mina nawe umuntu kuze kube khona umuntu uqhamuka kanjani so umuntu uphuma kuphi efamilini yakhe azofika la emhlabeni angithi so noma uhamba ubuyele efamilini yakhe ubuyele ezulwini ngoba ngikholelwa ukuthi izulu likhona awukholelwa ukuthi izulu likhona hayi izulu alikho mkhulu angikholelwa hayi baba isihogo sona hayi isoga sikho mkhulu uzoshaya zona baba uNhlapho mkhulu intangekho ayibona leyo uzosha yazi ngizokukhumbuza ususha lapha intangekho mkhulu intangekho ke uzosha yazi baba uNhlapho uzoyikhumbula le podcast ewusha lapha baba uNhlapho uzosha lapha phakathi uphela uthi nya phela noLazarus into kuthiwa isicebo sasha yazona khehla kunezinto okumele ukuthi thina ngokomoya suke simvulelwa neniyambulelwa nini so kwafika umuntu ohlakaniphile wayibheka lento wayianalyze ukuze ngibathole labantu ngizobathola ngani so basilunisela ngenune engekho I understand should lo muntu wayehlaniphile ngaleyo ndlela leyo asasidomo na uthi lo muntu wayehlaniphile yes angithi wena mkhulu basusa igama ledlozi bafaka ingilosi
kwathiwa ngakhonza amadlozi akhonza ingilozi angithi zakhula sazi ukuthi kunengilozi ebuya from ezulwini enamaphiko amhlophe ingilozi u-angel okumele sikhuleke kuyo senzo sekokhokho bethu laba abasiphakamisayo ngokwempilo kwacreate izulu elingekho lafakwa emqondweni wabantu kwakhulunywa ngezulu angithi kwakhulunywa ngesihogo ngoba sibanjwa ukuthi bafuna basiprogram angithi ukuthi sihambe ngentando yabo angithi ngowazi ukuthi manje mongalandela le ndaba yemimoya sizingaba defeat manje kuze singakwazi kwa defeat asikholele kulento engekho ba create izulu ba create isihogo sebakuphikisile lapha kuma comment asiyekele sebathi hayi ubuza kahle manje yabona sothinta le asibuyele kule amadlozi nemkhofu asibuyele kule amadlozi emkhofu and then ngibese ngisaya lapho and then bese ke mase sesibuya wona khehla phe kwesimo semimoya le oyishoyo yomkhofu imimoya yobumnyama le ngapha imimoya yemvelo yokukhanya le imimoya yobumnyama enza ini imimoya yobumnyama because ukhumbula ukuthi uma kuvuswa lento evuswayo ivuselwe emagameni amabili angithi ukuthi okokuqala angithi iyahamba iyosebenza iyokupha imali noma iyaphuma iyodestroy izinto ezimbili phakathi kokuthi iyophumelelisa noma iyobulala angithi leyo nto le iyakhomandwa so imimoya le evusiwe kuhlanganise izinto eziningi yavuswa lento le ingake esikhatini esiningi movuselwa lento le idlozi liyadeda ngoba imimoya ehlambulukile usale nale mimoya yobumnyama imimoya yobumnyama ngoba kunomoya okhanya nomoya wobumnyama so manje imkhovu yonke lento notikelosha imimoya yobumnyama esebenza ngendlela yobumnyama ngoba nemali yakhona iza ngendlela yobumnyama angithi ngoba nemali yakhona iza ngeinyembezi zabantu iza ngamagazi abantu iza ngethukuthuku zabantu so imimoya yobumnyama engabusisekanga kuphi edlozini imehluko uba lapho ngoba nabantu abadala uma ngibeke nje example mokufika ithonga lakini ebusuku lele uphupha umuntu wakini angasekho awuthuka umemeze angithi ukhala but uma uphupha imikhovu uyathuka umemeze ngoba kusimimoya yasekhaya angithi yakuthusa lento engenayo ngoba into ongayazi so le imimoya yobumnyama imimoya yani eyokuganga kahle kahle science yethu abantu abamnyama abaphiwe ngani ngokwesinto ngoba uNkulunkulu wasipha umkhulu omkhulu amandla okuthinta imvelo ukuthi imvelo isizwe okay usuthinta uNkulunkulu ke manje ngokuya ngokwakho bani uNkulunkulu uNkulunkulu mkhulu komkhulu okay uqamadu ngesixhosa ubizwa ngendlela eziningi abanye bambiza kanje abanye bathi God ngesilungu umuntu wayekhulekwa omkhulu kudala khona before kuzongena amangisi before kuzongena amangisi azothatha izwi wayekhona vele umvelinqanga wayekhuleka kodwa omkhulu bathi umkhulu komkhulu angithi wayethandazwa njalo so kuze kufike igama lokuthi uNkulunkulu wafika belungu because yazi abelungu isinto abasazi beyabona bafike bathini uNkulunkulu angithi bathi umkhulu komkhulu ngoba kudala bebaphuma imvula amanganethi ikufika isomiso bebaphuma bayokhuleka komkhubulwane angithi ithunywa lezo zezulu angithi ithunywa njani ubukhosi angithi bomkhathi angithi okwakhulekwa kuzo so kusho ukuthi ngizothini imimoya noma abantu sasithandaza kubo from kudala emandulo sakhuleka kubo namanje ingakho engitheme ngiqala kuwe ngathi mina mangikhuleka ngibiza abakithi abangasekho bese sengibiza yena umkhulu komkhulu ngoba huyo siphethe eziseyabantu yes sesibuya la ke wayiza ngomazama ngenyawo wena ufaka amateki at least wayiza ngomazama ngenyawo ngikhathana abantu phela iyacaka lento kuyabanda abodade bethu bahamba ngenyawo obhuti bethu bahamba ngenyawo manje kwenzakala wayibamba ngenyawo mkhulu uma uthinta isimo semimoya yobungoma uthinta imimoya yemvelo uma uthinta imimoya yemvelo ukuthi lo muntu ungenwe yithonga angithi efuna ukumsebenzisa so kuze athola iconnection nami nje icathulo nginokuyilahla esinokushisa inyawo zibe njani ngibe eceleni ngeke ngithi imvelo mkhulu kumele anyathele phansi hayi manje ayizi right kuyaye kufike nje leso sikhathi imvelo mkhulu kuyaye kubune ukuthi akahambe ngeenyawo angithi kuze connect nemvelo
Khosi lo muntu omengeni ukukhumbula ukuthi musokuvuka imimoya yobungoma kumuntu kuvuka izalukwazi akudala khosi kudala icathulo zayengekho esikhathini esingi bebahamba ngengxabulela noma ngeenyawo manje kuvuka leso salukwazi esingafuni isicathulo shotho omunye uhleli usifake isicathulo umbone sekasikhipha angithi sokuvukela lo yagogo loya ufuna ukuthi akayinyathelele kahle nje ukuthi akhuleke ukuthi ahlangane nomhlabathi nemvelo kanti ugogo nakaboni ukuthi sukutechnology manje akusahanjwa ngeenyawo akaboni ukuthi kune development sesihamba ngama-chops manje angithi mkhulu siyafika leso sikhathi akusho ukuthi umuntu omngoma hamba ngenyaka hamba ngenyawo isikhathi eside ugcina lelo siko laloyo muntu ahlambuluke usuka mele ibanga laleso salukwazi noma lelo khehla ngaleso sikhathi kuthi mokufika leso sikhathi leyo period leyo ukuthi kayayiqeda ahlanjulula ubuyele futhi empahleni zakhe agqoka abe right but mekavuka lo muntu ngomoya kuye uyoyikhipha icathula ilahlele ngaphandle ngoba sokuvukelwe yamuntu emandulo wayengazazi lezi zinto yebo lona idlozi liyahamba nathi but mokufike lona khona izinto elifike bese la idemand emzimbeni ukuthi zibe khona ngithi ngaleso sikhathi bese kuhlala hlehla libuyele emuva bese kuyabuyela futhi ngokuya ngokwakho ke ngithi ukhulumile wathi izalukazi nase sifikile sifaka zihamba ngeenyawo zikhona ngempela ziyiqiniso lezangoma egcoka amabruku cause phela isalukazi angicabanga ukuthi ibruku besiwafaka lesalukazi but lezi manje sifaka ama-tight ingakho ngithi ngiqhatha nabantu uthini ngale ndaba sikhulume la kodwa le nkulumo yakho yinhle ngiyayithanda mina inkulumo enhle enezotha futhi eqoqekile mandulo umama wayengalifaka ibruku wangalifaka ibruku yes but lezi manje niyithwasisayo hayi mandulo umama wayengalifaka ibruku namanje ngokwedlozi ngokwesiko lomsamo umama akalifaki ibruku angithi ingako umuntu mekongena esigodlweni mangabe ungena afaka ibruku kumele abhince angithi kubonakala ukuthi umama lo angithi so manje ngendlela sokwenza ngayo sokuyifashion sokulandelwa ini manje ifashion because ukhanti ukuthi uma nabantu umongeno imimoya yabantu abadala uyithole futhi sosebhrukweni angithi uyithole sosebhrukweni sofaka ibhruku khosi mele uhambe ngendlela yokuthi manje ungenwe yilesimo uqoqekile angithi mozokhuluma ngebhruku ufana nento yokumbatha angithi uthola ukuthi isangoma sifaka icephi angithi ingubo emfishane leyo nto amanyala edlozini ngoba umoya umzimba mophethe isimo sabantu abadala umzimba wakhe awuhloniphi awubeko bala angithi lokho edlozini akamukelekanga akwamukelanga kumele bayakwazi nabo ukuthi akwamukelekanga lokho kumele ufihle umzimba wakho ube nesizotho uhlonipheke ukuthi umuntu mekakubona lapha abone ukuthi no lo muntu ungenwe isimo sabantu abadala angakubone njengentombi nje ehambayo asibona intombi hayi futhi sinhle lezi why kanti zonke intombi ezinhle ngathi ziba izangoma nje kodwa abakithi hayi sigcina sesithole sisodwa man zonke but sifaka amabruku sifaka ama-tight sifaka makeup into ebengeke mandulo lezi into bengekho but into engingayisho ukuthi ozakwethu engathi bangayihlonipha mkhulu asali uma uphuma usasejongo usasemuhla usasemusha iya la uyakhona ugqokile kahle kodwa mobuya egcekeni phithizela ngeroko bonakala ukuthi umuntu abantu abadala njengoba mhlapha ubefaka irock elifika enyaweni angithi ayibona ke leyo nto uhloniphisa ukuthi mekangena bengithi umama lwasekhaya kube nesithunzi yabona ngathi mengithi umama wasekhaya ube nama question mark kodwa muhamba usala uzibuza ukuthi kodwa man kodwa ayibona ume kahle kuhamba ka into njengale inhlonipho namkhulu uyihlonipha but le eyebruko kozakwethu ngathi bangayibheka ngenye indlela ngoba iyahlambalaza kakhulu ethongweni iyahlambalaza nani nobungoma sesiyavuma ke ukuthi na izangoma zikhona ezefake ezigcwele mkhulu ezigcwele nezinyanga konke yabona manje kuyashesha yonke ithi fast nje ufast sokugcina manje mkhulu isikhathi sokugcina manje mafake agcwele lapha isikhathi sokugcina manje mkhulu isikhathi sokugcina wonke umuntu uyathwasa baba Nhlapho kufanele ngisho le ushaya amathathu uyahamba uyothwasa lo muntu wayeka ama-ARV manje wayogibela ingubo ebomvu kwenzakalani kanti baba Nhlapho ngale ngakini ngale oyazi enye into wena mkhulu engaqale inkulumo ngiqale ngibhekise ngapha enyangeni uyabona manje nje wasithinta itopic yokuthwala sathinta itopic yani yedlozi angithi uma uye enyangeni manje sithi unenkinga angithi yaphuma enyangeni
into ofika uyithole ngesikhathi samanje is either uzotshela ukuthi kumele uthwase unomndawo noma kumele uthathe into esheshayo yabona akusabhekwa inkinga zabantu yabona akusalashwa understand so kufunwa into enemali hayi bafowethu sukane enyangeni ozane esontweni niyayizwela ke manje ozane esontweni bazonithwasisa nonke uyayibeka ubaba uNhlapo manje baba uNhlapo cube ngiyayithanda leyo verse hayibona le so vele kubhekwe kodwa hayi bakubheke ebusweni hayi lengathi unemali lo because ngathi ukuthwasa ke kunemali nena uthwasisa kunemali mkhulu bayakhala abantwana babantu mkhulu ngayisho kakhulu noma bafika lapha esigodleni umuntu akakutshela ukuthi yazi mkhulu thothi mekafika bese ngimtshela ukuthi mina ngoba mina ngisebenza ngokweqiniso mkhulu angithi advertise kodwa ngisebenza nje ngokweqiniso umuntu ngiyamhlola ngibheka imvelaphi yakhe konke bese ngimtshela ukuthi manje la ufike nini mosomngoma manje sifike kanjani ngoba sufakilo uRojo bayi sifike kanjani ezinye igodlo ngiyahamba ngiyidilize mkhulu hayi because ayikho hayi into mengekho ayikho yabona akhala umntana abantu ade yazi mkhulu ngwested 2k omunye 1k you understand 100,000 omunye 50,000 yabona ukhothula labo ugobela laba bayadla lo ugobela laba bathola bahamba ngeimoto eziphezulu yes and moyibheka impilo umntana omuntu ungena asebenza lelo tohonyana belikhona leyo nhlanhla beyikhona meka uphuma lo msebenzi yaphela inhlanhla isekho ikhasi eliyafa akasakhona ukuthi avuke yabona angeke futhi ahamba ayoyilanda le mali yakhe la yes imali mkhulu manje sebenza engako ngithi manje moya enyangeni either uyothwala noma uyothwasa akusabhekwa manje isimo sani esokuthi umuntu inkinga yakhe yini ngoba inkinga zabantu ziningi wena khehla yabona so njengoba sokugcwele ilokhuza ubona egcwala imimoya manje eminingi eminye imimoya yenhlambuluko eminye imimoya omkhulu bethu balanda izinto lezo khulunywa ngazo namhlanje lento ibuye izenze sadlozi la ekhaya bese kuthola umuntu ongakwazi ukuhlola kahle ongakwazi ukulandela imimoya ongayazi imimoya bese kade ayidlozi lento la ekhaya lifuna ukuthwaselwa lifuna ukudlela amagobongo usho ini imikhovu lesikhuluma ngayo yayibona udlisa lento and umuntu akhona mekaphuma ephehlweni abuye ekhaya akakhuphuka ushona phansi iyamgqilaza lento because akusinto bokumele ngabe uyayenza yayibona umoya kumele ngabe uhlanjululwe kwahanjwa kwayiwe ekhaya wayokhishwa loyo moya manje mufika komuntu oqoliwe nawe uzoqola vele umuntu mufika komuntu odliwe athiwa sikwenzela 1 no 2 amiselwe la amisele khona uma ungena nawe uzokutshela lento ayenzewe yona nawe kwenzeke kanjalo akuthwasise ubuye ekhaya ubuyishone phansi hayi siyayivala baba uNhlapo ngenxa yesikhathi but before siyivala kune difference ngizokuthinta amathonga uthinta izangoma uthinta inyanga kune debate la kanti ukuhluka kuphi manje kunenyanga kunamathonga kunezangoma kunamathwasana kunamathonga yonke lento le uyi difference kuphi lapho ake sihlukanise mkhulu okokuqala nje ngizoyibeka nje ku bracket e1 imimoya efanayo moya wodwa lo yes umoya wabantu abangasekho umoya oyi1 okay umoya wedlozi yabona and then number 2 bese ke dependa ngesiphiwo somuntu ukuthi loyo muntu uphiwe komuphi umkhakha kunomthakathi kunomthandazi kunenyanga kunesangoma lezo sokuyisiphiwo somuntu sokuthi loyo muntu uphiwe komuphi umkhakha angithi mangabe uphiwe ubuthandazi wena uzomela kupheke ubuthandazi mangabe uphiwe ubungoma uzohamba uyothwasa ngophiwe ubunyanga uzohamukela isikhwama sakini but umoya oyiwando osebenza ngani ngokwemimoya wedlozi umoya wethonga yes let's babukeli bethu siphelele ungalala lapha babukeli bethu nangu baba uNhlapo I think isikhathi siyashaya but I believe ukuthi uzophinda futhi ehlale nathi the reason we call different people here especially baba uNhlapo semdala I believe ukuthi if any side of belief you have learned something even myself as a Christian I've learned more about izinto ezikhulunywa ubaba uNhlapo which there was questions on me but kunezinto eziningi engisizakele kuso so I believe ukuthi nawe akunamuntu ozothi hey manje usulethe ubaba ubanibani manje ulethe umfundisi manje ulethe ubishop believe me any religion any belief if you are wise you can learn something teach yourself to learn bantu abancane fundani niye nezikolweni lento ukuthi 1 2 3 usuyothwasa
ushilo baba uNhlapho uthi uyadiliza manje ucalile uyadiliza udiliza igodlo zamadimoni ngoba ayikho indaba yakhona uvele washo ukuthi kuyavalwa. But anyway, I would like to say thank you so much, guys. Let's keep on engaging. Let's subscribe. Let's take this channel to another level. We are on our way to 50K subscribers. I believe soon in 2 months is too much. We are going to reach 50K subscribers. And as well, if you want to sponsor us, let's contact us. And also, we have a sisters here. She's doing ama journal diaries. If you want to print ama t-shirts, if you want to print ilo, no, not ama t-shirt, ama journal, ama diary, iBible lakho, incwadi yakho, ufuna ukuyiprint, ufake isithombe sakho sibe sinhle lapha usisi uyakwazi ukuprintela zona. Now ama details lapha escreenini. Make sure you contact her. And as well, we are recording at Sun Studios. If you want to start your podcast, this is a home for every podcast. Asihlanganeni ku episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okube esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakasekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.